Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Habakren hakawai ke jingalang pajba jong ka Voice of the People Party uba Ardent ula takrannya kiba ong ba omla ban penkut ka politik lane ya ka sunsyar khadar namar ba uksuju ujait lang haka politik uba Ardent ula ya thuru ya ki pajba ba don ki Tymmen Basan kiba aikiat ya ki Samla haka por election nrai na kaling jong ka Voice of the People Party dalele ru kam aikiat ya ki pajba uba Ardent ula ong susu baka VP kam khang ya ki pajba bandi kyiad nrai ula kentu ya ki pajba balada ki diru to di da ka jingti breu om dai bat thau jing kulmari kiwei tem taparlok aleng ni ngabni ya ka jingkren jong uba Ardent kumno open syai ya ki pajba ngapor mga sedang ya ka clean politics campaign ka jira bat prinsip hu bagi nongbam ya ka susah kanal hut dan pun di bawah khut yo ba Ardent ini las mo hok tan ini namar yang ni las no pun khut ya politics ki prinsip hu yo bakra bagay palba shanu bhi din khut ya politics ni las no ha politics tu sul ko ya ha lang de yo ngamne edu kota kapol bangi metang nge bong sul ko ngel la kan lang bong set up ni masih edu betul persen dan persen thom ni thom Kumno sul ko angel la banyala mula nela pengek jubor nakakala oteng-teng isi slopa hagi jingi fukana si isong ni pau bagi bridge on te bos jol na Samla bong nama jadi itu na for election ayo khor na ni Tymmen Basan mundur mafi kumbetan ni ji kren nomor beli desi utau riu ubari Tymmen Basan ala kadai shisha susi menong mau susi menong ala kadai shisha tet yo dei bo penghe ibriu tamakan undon ke je kren la undon mo kona Samla yesu pro ini na yo khor ni Tymmen Basan nomor ni for election desi utau menong Tymmen Basan usmo bani le lo politics ni kona Samla ya ko ya ala kali Kumno ni kita kata Kumno hani piwan pankia premio dia EMI dia hari yang keren persyak yang dia formula election dan ai pok prinsip kita dia rem pernah pemaran yang keren ngamdan bor yang ini penong buat dikia ngamdan bor yang ini penong buat dikia kamangan keren batai yang jisi juga kia nasi keren kira ba orang lagi kuat banti kia, orang junong ni kumni. Nama ini Khasi ji kabur kumni yang pernah kacui kubhaiwa. Wei berarti taman sebelum tresu, jaing semajawa semajenden. Wei berarti taman treban tak tresu, taman kamai gaji tresu, taman sungsuk hanya sama kalau ikon tresu, sakat tahu jibumar. Oh habis pidi, dah sudah selesai. Habo pidi tada trader tak supan baiknya karena balap bayar itu dia habari itu dia syamsu hanya sedar nang berit dan pulang dia kalau kekun mau hanya sedar syukur ni jadi dah umur ni nyamde kita ngelam kita mana dia lagi dia kata dia Voice of the People Party jadi nomor satu jom menginci saja ngawurun gue bangba udah nomor satu lah habo isi nyukna wan ni jongan wan dua wilasma Jawa dan step nyuduna orang seluruh ni tos bayar kan lalu kamu bisa tesan sepat dengan bapak galok lontak panggalok dan dikiat besar no ngomong tos akhirnya ngomong to ayo aspangnya tos ayo tesan bongnya to ayo tak bongnya kena priu tiga yang berpisah doi kalau undon tak walik ani nyuduna tu asmara de tengapet upai ngau ki agak priu kata step lawai ngapa kat mau kuno kan mau tega apa grup itu tega bisna oh ini kau kan tega berat sebarang
kata kali ka politics ke jengi ko kipat babi. Ka politics ke jengi kami kan penjat, kami kan pensiu, kami ka thok ka syukur, kami ka penhiang put. Mereka ni bagi teipa, kumala keren di doktor iki bagi ba ada berde. Ngideng ban teipa. Kalau bernong play, haka sinsar ka. Baban pensempat, kau ini nong belang pensempat ni jenong try. Ya ka kilo ka sya, iki mal ko kilo ya ka sepak ko play do ai. Ban pensem, ban pentikna, bagi dia mengi ke belum try. Ngide mana ban try do yong, ngide mana ban try motion, ngide mana ban try mau try sharp trading. Maka sorkan kan hikai ini di pai.